na Diaspora Savings asibalibali chinsi chimaiko. Ase wa Kenya Pamoja Sako yabere osira okonene asi abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibwatani na wa Kenya Pamoja Sako yonyore obukureri ubuya ase chinse muna obasemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe, business loans, salaried loans, na boigochi advance loans. Boigon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments. Kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya. Asamange patarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik. Siba kiresi miasi namba 0746-668-190. Kuse ototare website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya wa Kenya Pamoja ni sako ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko wakira bia isoko chora wa Kenya Pamoja Sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikomena inya chire within usi wana into toro konyo mugusi isoko gendereria ese ebiasara byabo ase Sako na gosebwa ase sake ese mabibatara join please njubwango mo join tukini Sako yeto na gusi yeto esa magendo wa Kenya Pamoja you our concern. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boygo chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boygo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boygo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yigaya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwato korolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yigaya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Well, yo. Kichwa nchicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oa. Usiniambie kama umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma.
Najma. Najma. Najma. Najma. Cyaragire cinsa isano na ibere igoro ciritwiriga rya Alhamisi tariki 12 mutinyo gatano na kabiri umwaka bw'ikiri 2025 bwerire buya mwancho omuri ga Gatembe Television ekene kionga cinsa isano na ibere asenchera yo bwengi havira karire kuri studio ya kabiri nero kone kyabuna cibica na maregingo ikira kira asenchera ere yo bwekira no cengero kwa Catherine Nyabuga na boigo Veni Nyaboke nero gonkonya kuri asomuno aho bimanyerere karanseke obena intogweka omwerio na toko chaka kubwatikana no gusira ko mujumbe omutangani osiku mujumbe omochore omutangani korwa orogongo rwa gusi omoske omongina Catherine Muranya Matonigo abarai bagenderete gutuma engoro yabo gochiase eamate abairi na boigo abasani bomongina Nyamato Moseneta bwe county ya Kisii omoske Richard Mumaima Bonyonga nigo aichanire ogosira kwa Nyamato ase boigo amotogire buna murai obegeto mokia ase oburai bwaye na boigo anemono obegete omokia ase okorwanira abasubati na boigo koneke buna abasubati ngoso abare ase oburai ase boigo amotogire ase bintu ebinde bingana mono korwana na boigo kora kisegi cyo kunirwa kwa basubati tinga kichecho nigo omoseneta omochore omoske esi okenyire anyoni nere atumire engora ya gwetera asenchera yesimi ase nere amorerere na boigo komotogia omoske Catherine Nyamato abagusiba mintu mwensi ase mwabita abakena abanene tigangiriri bageri kurwa magombane amone ngore nene ase gisakuke monyegetinge ebyombe awo byogusegeta oburai bwabang'ina anene mono ekiombe kia maendeleo ya wanawake asende omubwatani eamate abairi amona abasani b'eking'encho awao ase okomosiria omosike omong'ina Catherine Nyamato ogosira kwa omong'ina Nyamato kwabere ogwakwa okonene ase oburai bwabang'ina ime ya Gusii yaito amo na Kenya engima egekogera inche buna nakina iga goikanga ase oburai nigo narenge gosoma amang'ana amange amaya amo na omokia omonene omong'ina Nyamato abegete ase ogosegeta oburai bwabang'ina ime ya Kenya amo na Gusii yaito eri kobeka abang'ina ase emesa ya oborai goika abange babo bagasoa siasa bagachora gochi bunge na gokinia amagendera amange ase omwana omonyaroka ase ogosegeta chisemi egati ya amagendera ande amange nigo nkomoinyora omosike Nyamato buna oyomo bwa abang'ina abatang'ani ime ya Kenya korwanera oborai bwa abang'ina chinga kiachorete koba omonyakerogo bwa ekiombe kia maendeleo ya wanawake ime ya Kenya ase anyarete koba iga akobwaterana na abarai bande abasubati koigereria eng'ana ya ogosegeta abang'ina goesokia ase obonge korwanera ebirogo bia egesiasa eri abasubati nabarabo banyore ribaga ria bene gochorwa ase ogwakirwa chikura eri korenta amagendera ase ense yaito komenta nayo inche buna omorai omoke ngokina bono namosirie omonto bwa eng'encho mono oywo orenge omosemi omuya bwa oborai amo na ekiorokereria ekiya ase abarai abang'ina ime ya Mwanyagetinge amo na Kenya eng'ore enene ase egesaku kia Mwanyagetinge oborai bwa abang'ina ime ya Gusii na Kenya engima nabo igo eng'ore enene ase eamate ya Nyagosira omosike Nyamato inche kobwane nigo nabeire kingosoma amaya amange omong'ina Nyamato arentete ase oborai bwa abang'ina korwa narenge esukuru egento na inche giansegetete gosoa siasa eri kobwaterana na abarai bande korenta amagenderero ime ya Gusii yaito amo na Kenya intwe buna ekiombe kia maendeleo ya wanawake twanyora ogwakwa okonene ase ogosireri bwa omonyangongo oito Catherine Nyamato onyarete koraya ekiombe giaito ase omokia amo na amasikani amanene nabo igo ogosira kwaye gwatigire eriansa rinene ase oborai bwa abang'ina ime ya Gusii amo na Kenya engima
Togos kabusio muraiwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigo atebire emirobiro yokorosere abasaya mabagaje mirobonero eyende negendrete nabo igo eyende nigo yaelire na abasaya mbache kwenyorera emiremo elioko egendere nabo yagwekinia ase amagimabo gukwana korwaso weto egotoka omuchio Nairobi imambieri tukure rero Ruto nigo aruro kobolya gocha sabasaya bari aberigete no murobiro kazi mtani koero beria akubani go barache gochaka emiremo Jumatate gocha asebo gatebire aso murobero bobwagachi bw'ikinyomba cya Magoriansi na boigo obwagachi bw'ikiciro asa chikaunti yonsi mijensi ya Kenya nigo barache gokinia enamba yokorika basaya emiremo korwa kiri buchimi isato weka kiri buchimi isano nemo. Saa hizi niko na vijana 20,000 wanafanya climate works, lakini hawa ni wachache, si ndio? Munisikize vizuri bwana. Jumatatu gani? Hii inakuja hii. Jumatatu hii inakuja. Mimi ninaongeza wale vijana wa climate works kutoka 20,000 mpaka 40,000. Nyinyi mko tayari ama mko tayari my friends? On Monday wale mulijiandikisha, on Monday muna report kazini. On Monday, kwa sasa hivi tuko na vijana wanafanya kazi pale kwa affordable housing na market. Tuko na vijana Kenya mzima zaidi ya 1,300. Sasa nimeinstruct waziri wa mambo ya ujenzi na PS wake kwamba bado tuko na vijana wengi hawana job. Vijana wengi bado wako kwa dimanga. Ni kweli ama si kweli my friends? Sasa nimewaeleza kwa miezi mitatu ijayo, kuanzia mwezi ujao tunataka kuongeza vijana wanaofanya kazi kwa affordable housing kutoka vijana 1,300 mpaka vijana 1,600 Kenya mzima, so that vijana wajipatie ajira, wajisimamie, ndio tuhakikisha kwamba kila mtu ako na hali na njia ya kuzalisha ajira na kuwa na kazi yake. Ngakechecho muraiwense nigo asorora abasaina kwa bolia wetanga korwa ase abarai bos bali bakosegeta chibura buru na boigo batabwati kerengerero ekiya kucha asa basai asa boigo amochia ensemo yo kwamire serikali asa kogendera koralia obokabira na boigo kosegeta siasa cho gwatana nago seko bagana na kobolia abasai wetanga na barai korwa ase ensemeyo unenchire yemo yogoso ase serikali na boigo kwenyorera emiremo chinga kechecho Ruto nigo boigo aboria abarai kuronse muri serikali wesokia na gukwanira chisera babwate gocha ase abasai. Na wauliza kwa unyenyekevu, sawa, kuna vijana mimi napanga kwa climate works, kuna vijana mimi napanga ajira kwa affordable housing, kuna vijana mimi napanga kwa ajira kwa digital jobs, kuna vijana mimi nawasaidia kwenda kufanya kazi ng'ambo. Mimi nawauliza, tafadhali tusikubali viongozi ambao hawana msimamo, viongozi hawana mpango, viongozi ambao hawana sera watuharibie Kenya yetu kwa kupanga mambo ya fujo. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, wale ambao wanasema ya kwamba vijana waende wafanye fujo, wao wenyewe walete watoto wao waende wafanye fujo. Kweli ama si kweli? Mumeona watoto wa hawa jamaa wako ndani ya hii fujo? Mimi nataka niwaeleze, musikubali hawa watu who have no plan, they have no agenda. Hawajui tutafanya namna gani tuzalishe chakula, hawajui tutafanya namna gani vijana wapate ajira, hawajui tutafanya namna gani tuwe na matibabu, lakini wanataka kutumia vijana wa Kenya kuleta furugu, kuharibu mali ya watu, kuchoma mali ya wananchi, kuharibu biashara ya wananchi. Hawa viongozi mimi nataka niwaeleze hawana mpango, na tutawashughulikia na Kenya itakuwa na amani na tutajenga taifa letu tukiwa pamoja. Amani aje my friends? Munasema tuungane? Watu wengine wanataka kutuweka kwa siasa mfululizo. Ati siasa ya chuki,
siasa ya kisirani, siasa ya ukabila, siasa ya fujo, siasa ya vita, ya kuharibu mali ya wananchi. Mimi nataka niwaambie hawa viongozi, we have no time for violence. We have no time for chaos. We have no time for ethnicity. We want to build our country. Anybody who has a plan for Kenya should tell these young people what plan they have for them to have jobs. I have a plan. Abakenya na boigo abarai motari wancha monge chinga kichinyororo ngendere kwagacha ekanisa sensemo ya State House. Ayana mangana usechine chinkwana chumurai wense Dr. William Samoei Ruto asaruro kubolya gochasa abakenya na boigo abarayane muno kurense mere yo kwamere serikali komwa chinga kichinyororo agendere kwagacha enyomba ya Nyasaye gose kanisa asensemire ya State House. Ruto nigo aigerero bwagacha bikanisa yo asatebire kanisa yetego chikoira shiringi ebilioni ya monu gutaibire buna konye abantu bagenderere gukwana asi mitandao. Nimetembea hii Kenya kanisa mingi wananiambia tunataka kujenga kanisa mzuri. Kanisa yetu ndio hiyo, kanisa yetu ndio hii. Sasa niwaulize, mimi nikuje niwajengee kanisa huko yote ya mawe, alafu ya State House ibaki ya mabati? Kuna ukweli hapo? Ukweli hata nyinyi kwa huruma yenu hamwezi kuwa hata na huruma kidogo? Hapa State House tuko na familia nyingi. Ninyi mnafikiri hapa State House ni mimi naishi hapa peke yangu? No, tuko na watu wengi. Tuko na familia karibu 300 hapa, askari, wafanyikazi wengine, nani wako hapa. Tuko na Sunday school, tuko na kanisa, si ndio? So wacha niwaombe ruhusa, tafadhali muniruhusu nijenge kanisa ya Mungu hapa. Mimi naelewa kabisa, mimi naelewa ya kwamba hii sehemu ni sehemu ya serikali, lakini katiba ya Kenya kipengele ya kwanza ya katiba ya Kenya inasema God of all creation. The Constitution of Kenya recognizes the place of the Almighty God in our nation. And there cannot be a greater sacrifice for me to make as president, but to make sure that there is a befitting place for worship in this place. Na nyumba ya mabati jameni is not a befitting place. Si namna hiyo? Hiyo mnasikia mabilioni sijui nini bilioni ngapi, hiyo ni lugha ya shetani ya kujaribu kuchochea na kuharibu. Nilikuwa Embu juzi. Tumeenda kujenga, walikuwa na Kaunti ya Homa Bay ritikuria madaraka bunanache kubasira n'iki shiringi c'imiliyoni 5. Ritsikirigaro murayiwense nigo aikiranetie chirecho ase okubasira n'iki shiringi c'imiliyoni 5 ase boigo moske wanga agokere getambukire kyo na komotugia murayiwense buna omurayoromia na boigo ogoikirania chira chiaye. We are here with our beach management units from all our beaches in Homa Bay to present the pledge that was made by His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, to these BMUs when he came here for the Blue Economy Summit ahead of Madaraka Day. And we would like to say, for those who say that the President makes promises that he doesn't fulfill, that we are here today for a promise that he has fulfilled to the BMU network of Homa Bay County. And on behalf of the BMU network, we would like to truly appreciate that he has presented to this SACCO 5 million shillings to help them to stand and to run and to be able to get their fishing gear, get proper fishing gear for themselves so that they're able to
maintain their livelihoods, take their children to school, and to build the economy of this country. Because the blue economy is a major sector for this country, and that is what we learned when we came here. So for His Excellency the President, Dr. William Ruto, on behalf of these BMUs, tunasema asante sana, 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 sana. Asante sana kwa kutimiza ile ahadi ambayo ulipeana to the BMUs. Togo chigokorera mwaziri boborendi bwaime omoske Onesmus Kipchumba Murkomen nigo agendirire kwegerera abanyanyimbo ase chinchera chogotumeka chibunduki chabo namono chingaki abantu bakorobekana gose chingaki abantu bakweneke chiburaburu ase boigo igerere enkwana y'umurai bwense bunakera abantu bakorobekana nakoreta chiburaburu nigo babwenete kubekwa amasasi yokogoro. Murkomen nigo atebire ritkuria ankyo nigo arachikobwa tokoroboti goro ichinsemo abanyanyimbo. What I try to tell the police is that you have a right to use your firearm. You use force, to use bullets to protect yourself and protect your life and protect the lives of others. And it's not my words, it's the words of the law itself. The law is expressed that there are situations, and you will see in some of the policy directions I'm trying to explain to the IG when we release it on Friday, is to make it clear that there are circumstances under which the police officer can defend himself. Whether shooting leads to loss of life or perhaps apprehending a criminal by perhaps taking the lesser measure to make sure that you apprehend them so that they don't kill many people, or they don't kill you or kill other person or kill many people, is now a subject of the circumstances under which the police officer is going to find themselves. And when even the president talks about shooting the legs and so forth, it's figuratively trying to say that it should not be your first desire to kill. You have to find a way of trying to apprehend. And the law itself is even very clear that if you shoot somebody and you have already apprehended that person, the first thing is to make sure that they get medical attention, and then you report to IPOA, and you must report to your superiors, and you report, and the superiors must report to IPOA that somebody was shot. So there's a whole procedure on how you are dealing with a violent attackers. Number two is that the propaganda that's being peddled is that any of us said, neither myself nor His Excellency spoke about shooting protesters. Protesters in the Constitution are not supposed to be shot at all, not even in the leg, because the Constitution Article 37 presupposes that when you are a protester, you are either protesting, you are demonstrating, you are picketing, you are preparing to give a petition. It is assumed by the Constitution that you are peaceful. The people we are talking about are not protesters. Mina isano na isato chia utokire igoro ichinsa isano na ibire chia bono mugaso mwancho muregereria wikiraga abuno togo chigwikira mwere wekyunga chinsa isano na ibira senchira yobwengo mwere torengenera bira kariri kuri studio kabere gakweneke abuna chibichana mario ingo kirachira senchira yobwekiranu veni nyaboke kolwaso muno wimanyire nchengatire nyaboga twaro borigere borobia asemiro bia getembe television egochira asembe aseka getare getambe tumira ne chinsa ikomi. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate etime tembo
abo bagokora emirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania nabo igo chogotebereria kende gionsi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated nabo igo box corrugated asibe ko babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asa mabati alia aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, nabo igo na Green. Obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwo igo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Uhuru MRM showroom. Onyare kwabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant nabo igo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo musongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Salva Kiir ni nyagitari yekerero asumu cy'ubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guce Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasi bwatabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbabwate inpatient wasichi ward naboigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koirana gochianka mbabwate maternity yekerero yubwate chimashine chekerero laboratory yekerero wose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chenu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoro iga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukoringoria nobuwenya bwa maisa gose optical department abase bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbwate boigo ensemo ya maino kose dental section yebwate chimashine ichekerero yobwate boigo pharmacy kose duka ya mariogo yebwate ama riogo onsipi aliuraganiriwe goetania onsi liguriryabo nelyansepi ngwanchira bale umurobelio osha osibali bwate umurobelio osha naboigo nkurike bale umurobelio osha otarigwakanira kindegya Tresimia se number 99747414 Salva Kiir Hospital afeyao nomugoko ito inchuo bono.